Sidai FM Ewangan Media. Sidai FM Ewangan Media. Logo nyani jonda muno iya hayo iya hayo anyana rashanda sinai fama yemi ningu sila anyana rashanda sinai fama yemi ningu sila anyana rashegil sinai fama yemi ningu sila ini ngota Sidai FM Tambolo zo kerengele naro kiakiye na apu itodoko yati atuangishu on county ni po kinema Olegi jogi soiban ole sere lama saibo. Egi jogi ole sere. Ora rishara babo gini kita galudu aye eru agara kindole ngoidoi. Keri jenga bol enemisimi baga lana giga ile musho. Kangu pita do registration ekura kinta bagidal tungana nada nkioko ngwan na kekira omon ma sailang tungana lang lobo lotinalo beji to kesa ai bunkura nidi mi ayo nolongi ai gena na school amwera yo lankara sabu na egero wankera bebo wankara rokeju na bunu ya yara nyanda wena ukamosabu gankolo ne ukiyo nkera nkare nao wamekabaiki serikali kitokolo show. Walimu wa sekondari wajapitia hiyo tunaita training ya vile wataweza kufunza watoto wa grade 7 na grade 8. Hakuna mwalimu ambaye ako tayari hata wajafunzwa vile ECBC itakuwa. Ekilimo tangariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM na tabai tanagara sana boente pa olinimoni langle Sidai FM kolongo tarigini ongano laba liare olari elonga lusuniare o tigramare na gelimo moligin jorling groshiro na sciente pa erota ergora orbayani kiru agaran karanaro keriko lobenyolorga ina buisho siaseni oyone ne aworo stolo benya county anganaro kembana kibalunya jomisha ina katugola etulumurwa enkolong edura rembara olo benya murwa bunke girgores olo digileng gore grana ka oderama tare sibrali eronsmara sub county jeme grana gero bradia ramatare ni sulagna grenjoro embare olrongana ko bengoruna kembara dina sibrali Egetai ormitai le corona nemisha ni ralongana le county la ekipia permiti lo mete le corona mo ke de bai da kengal funi olongana ni sulagri argo lo shona rolo mono ibalonyar commissioner lina county yolotiana Joseph Kanyire Egelo serikali ailepunye eseriani de county baringo elgeyo marakwero onkulia untine na gegreishe no emprure oncho na rolo mono ibalunya ormenisai oirashege nedwa yamba eseriani ti argolo shesu jagentu mona roshire ne bollari ko ingwane na untine ore tokolo monorgulio mon kumok maria maride ne borogna science ba ishon kurukyo glo mon bogi tenguton Sidai FM na ore kenderunye lo moligencho engiro shiro na science ba walini moni langle Sidai FM na gele molo monenchere tuta ergora arbayane kitu agaran karanaro geriko lo penyo lo regai na buisho kele na olencho siasani ogrera manalo mono edem enyala na buisho lo shole mari ro county yanknaro kemba na ke balunye ninche ajo meshaina karugol more gere ro Sidai FM ro jalo benya county yanknaro beye ro duba na buisho rankara ke duborenchem etii iltung'anak tanakata omana aitoki aitayian apa mutindo natoriworie yiok ajo irara ntae irpurko irara ntae irmoitanik irara ntae ildamat irara ntae irkeek onyokie irara ntae iloitai irara ntae iwuasin nkishu irara ntae irmoitanik irara ntae isiria na irara ntae ilturro netudung'o olchauri nchere keitu tena erishata aitoki aitumia napake mutindo neponu aitai napa pesai ang naatupuroitie napa milioni ang naatupuroitie aaponu aitoki aoriworie yiok naa kayieu najoki ama metoriki apa ntae tina erishata apa keton apa iatata nena ropiyiani
naa kang elonga eshangena amu ketamanaitie nikilau olosho oota entoki naitaasaki atii ng'ole orkejuodo eji kelo ninye kero orokiteng oodomong'i naa ore ntoyie naitainye odomong'i nkang'itie naa naing'ua orokiteng ore naitainye orokiteng naa naing'ua odomong'i ketii aji doi erishasha ashu etii aji arasha ele osho naa kerishie ake ntae peetumi aitoria netumi aidong'o netumi atuju netumi aela neeku kayieu naomon ntae ajoki enyoito mataasie entoki naba nena toorkulikae oshon mee te faida ai nanu te faida inyi naa ina niyankita irpayiani kituak ashu aniayiara chairman le Maasai Council Olopeny olorika inaboisho orpayiani kituak tenkare Narok eitadedeyie sii olenchoi ajo ore esuju entumo natooshoki tenebo olarikok oing'ua polosho loosho netoning'okinote peyie epuo aang'oru olarikoni lorkioma le ODM Raila Amolo Odinga tengelare ele ari loonkalusuni 2022. Nikiaku tenebo serkali nalo ashetu Raila Amolo Odinga kitejo kiroro apa olong' orkokoyo le Mount Kenya Foundation nikijo ore kutoka oldonyio oibor omeshomo oldonyio keri nelo mpaka Turkana nelotu alo orpusimoro lekirishata Tanzania nelo musho e Transmara peyie kiwoshoki Raila kula nikitoning'okinote pookin nikiaku oltim obo Raila ormoruo ore peisho esiai ino shomo enkang' ino nyaaki nchoo irkulikae menyaaki aramataa ninche aponu aar olosho ashu eponu aramat kake meyiitoki alotu aiguanaki ajo nee enentaas ashu anaa kaworwor ntae kimutijio taata teine. Olopeny olorika inaboisho orpayiani kituak ore kimpang'oro lelo omon kishookuno lomon oipirare imbaa ebiotisho neroosho olodikidiki lenkoro ilopeny emurua bunge Kilgoris orkerenket le Transmara oloonturua aibalie orkioi lenye esuju eramatare esipitali e Transmara sub-county natadoyie embaye naa keibalunye lelo parakuo ajo kegira ayau batisho sapuk oleng tenkishui etung'ani nisulaki tooltung'anak oopuo aing'oru embaare tina sipitali ore egira airorie esidai efemeri nalobore olosho nipotutuo lelo tung'anak erikore e kaunti e Narok peyie enyamaliki ina baye tesiokinoto egira ninche aing'asiakino ajo kilonji oshi irkeek omilioni ooropiyiani kake ore toonkuti olong'i nemedoli toosipitalini natii atua nkishu embaye naa keibalunye lelo parakuo ajo kenarikino naa kesipuni ina baye tesiokinoto ore ele swami lolentoika naa olasirani lang' lolomon neyaka yiok lelo omon tenguton. Ibung'a naaduo toosaai enkakenya iloopeny manyisho naluboto olosho loontoluo le Transmara olodikidiki aapuo naa nkopisini e kaunti e Narok tenaluboto olosho loontoluo le Transmara tialo ingolikinot naagira aimaa ninche toombaa naipirare eramatare tesipitali e sub-county Kilgoris ejo naa nchere megira naa aitabaiki ninche eramatare naishaa tiatua ina sipitali. Ore negirorie mesa olomon esidai FM iloopeny manyisho naluboto olosho neibalunye naa orkioi lenye tenkoitoi naijo ina. Meshak Lerionga kiata sipitali naaji ijo mee sipitali ijo enkiwanja ake naa ore piimoyo oltung'ani nekinapuni tiang' neponu aisudoo tiatua ine mincho kidol olosho aji imoita. Ore enkae toki are koita sipitali tuku anaa biashara ake natii nagira aendelea oltung'anak ake waare enaa okuni kiyaya ake ine nepuo aigeroki mpala nekishomi ende olchani lodik neponu aaremoki. Alafu ore enkae toki are irnkalifuni loinoto ajali tende ajo keyau ine neponu aliki iyiok ontipika enkop tine amu ira olakitari logira alotu kaji inko piipik oltung'ani enkop oltung'ani loumie idolta sii ajo iumie oltung'ani pii kuliko ninye niliki iyiok ombung'ie oltung'ani osaidia maisaidia natama apa aiteleki endamu etii olakitari kake egira alotu nintoki iyie aliki iyiok etii ontipika enkop tine matoosh esimu itamito olakitari logira alotu kai inko piipik naa oltung'ani lotu anil enkop. Madam Administrator, kwa majina ni Jacqueline Dalala kutoka Poroko. Tuko na shida mingi kuhusu madawa. Hospitali unaenda unapimwa, kupima yenyewe inachukua almost 2 hours, your results itoke. Then after there, unaprescribiwa madawa ambayo unaambiwa utaenda kununua. Wakati unaangalia ile prescription, umepewa PCM, uende ununue kwa chemist, of which it's very shameful to a big hospital to prescribe PCM to go and buy in a chemist. Tuko na mortuary ambayo imelala hapo for long. Haijaitumika. Tunashindwa mtu wetu anakufa tunapeleka hadi another county ama mission. Sasa tunatoa wapi hiyo pesa ya kutransfer maiti kwenda mpaka sub county nyingine? Wakati unaingia huko, at times you are unattended and also unapewa nafasi kwamba enda pumzika tunakuita. Wengine wanakuja wanahudumiwa ukiachwa. Hiyo tunataka ikome kuanzia sasa. My name is Matara. I'm residing at Kilgoris. We're raising a question for hospital is failing. How can it be like mostly over the weekends going to hospital there's nobody to attend to a patient which forces some people to go to another county or to a mission hospital. It is burdening us as the residents. For that is the hope that we trust at. Ewana gesinye narishada magawan sub county administrator yolotiana lenaringa ngamuna lelo barno na elenorgili wailenya tialo na lelo barno nesulagnam tomba na ibirare ramatare tiato ina sibitali. We are doing also some investigation to ascertain the complaints. We have had a complaint of staff not attending
their duties, and we are sure that we have assured the youths that we will take up the issue. The department CEO and the CC will take up the issue, and especially the issue of management of the hospital. Because as a county, we want to support that hospital. It is the only hospital that we have at the sub-county. Indeed, we want to support the hospital and make sure that it is in good state and it is serving the wananchi as it is required. For those staff who are not attending their duties, the code of regulation is very clear and action will be taken against them. So I want to urge all sub-county staff in Transmara West and Transmara South to take up their work seriously, and they should also know that they have been employed to work for wananchi. All these issues will be addressed. Some will be short-term, while others will be addressed in long-term. Ore na sininyo DC le Transmara yolotiana mo menu rasa ni magana kulo monti alo na ilo digi lo ita na inarishita lo ben manyishe na lubro lo shara wana dogo ya tosa yanka kenyate na luboton lo cholondolo le Transmara. Tumejadiliana na hao kupatia ripoti zao, hasa wamelia juu ya mambo ya wafanyakazi kwamba saa zingine wapatikani madaktari hospitali, na hiyo jukumu tumechukua ya kwamba tutafuatilia tuone kwamba watu wanafanya kazi vile inatakana. Kuna haja ya mtu kula mshahara na apatikane kwa hospitali. Ndio tumesema mambo ya madawa, tutahakikisha kwamba madawa ile inafikia wananchi nje inatakana. Ningeomba watu wetu hapa, kama kuna tatizo tukae tuongee vile tunaongea siku ya leo. Seragi ibnaboni ompointuan sere FM tempolo solduga lenkang Kilgoris ka jile swamen ololento iga Sidai FM na Wala sirani langi lolo mone ina alburu losho ore kembangro lelo mone ibrare mba ebirisho na gele morguli mone inchere kera ya ormite le corona nemisha ni ralo na par mezini sulagelo benya kaunta la kipia lo mon kulo magar commissionali na kaunta la kipia yolo tiana Joseph Kanyiri no mon la ko ngwa ina kaunti beye e sholona kinkirenge na mipang minurona ke iloshani o ibori kilomita le corona anarolo mon o maka ilo bisele serikali gra na kaunti la Kipia. Hizi chanjo zinatolewa kwa zahanati zetu, dispensaries, health center na hospitali zote za umma, na kuna officers wachache ambao wanafanya outreach program, ambao pia tukiwapata tutaweka mmoja pale kwa ofisi yetu na kwa sehemu zingine ambako wananchi wanatembea. Watafika kule sokoni siku za soko ili kuweza kuwapata wananchi na kuwachanja. Wataenda pia kwa bus parks na kuwapata ili wasafiri wapate chanjo. Hatari ya huu ugonjwa kwa wananchi ni kwamba inakaa ikibadilika. Mara unasikia Delta, wakati mwingine Omicron, sasa tunasikia Omicron B1, Omicron B2, hatujui tutaenda mpaka wapi. Na ikiwa hukupata chanjo, kuna hatari ukaambukizwa. Wengi wale wamelazwa hospitalini, 90% ni wale ambao hawajapata hii chanjo. County Commissioner ilo ina county la Kipia ilo tiana Joseph Kanyiri gira balilo kirikwa gira iroti na county ore torguli omon ore angriolo nyakena ngorbe ye etinye kiendungoro nkura ire losho ne balonya olobenya lorgalo duro irashege ne do yamba yangelare orbolo sendiaru losho ABC ofula chebugati ajo ekibo ilo bisani lo turu baikilo benya county Samburu medicine na lo shughuli ngukani sulagila lo yamaiti na kangolo rongolo Rusiri na kaunti iyoroti na gana Samburu irade DSC wafula chebugati ajidi bairodi na gitine olobisanile serikali na kaunti Samburu pedwa ina ramatare resyognuro ore Patrick Lepaki ona wala sirani langolo monti na kaunti Samburu ne akayoglelo monoro na science pa yeshomo wafula chebugati ora chairman loltururu itachigamba ikura tolosho Kenya IBC ajobulo bisani tudungisho kura ta kaunti Samburu amana tamanshone alarama ta kaunti Samburu ari tulolo tongana ba utimiro kitenti mebele kanyango itino dungi kura takara kini uta pa ninja bongo itina hapa shanela kuoneka nangi tashini hapa na dungi kura tekwe mba ina dimna yake ni nchonya mali tena ba ndongo to kura yala pa list ya lari. Lakini nimeongea na county election manager na wale returning election officers wafuate kwa forest wale wanahitaji transfer zitaendelea baada ya tarehe 6 transfers zinaweza endelea mfuate hizo transfers ili watu waandikishe kupigia kura mahali ambayo iko karibu. Wiki moja mbili hivi mnaweza fanya hiyo shughuli kabla hatujaweka ile gazette notice ya ku stop the process. Kibali si chubugati jogora mpaka tata na kiyore yari ala dungo kule kura ngijuko tongana ngalibuni ngwan igiro kitazo tongana ngalibuni kitamara pa wosile ga IBC ajoke gir ejoki kunil tongana tubuta megiri na mara ta kaunti Samburu ka penyi ka ketolo
tolosho pooki le Kenya neshomo naa mon lorere motubu tonkumoi potumia igero. Kufikia sasa hivi leo hapa Samburu kwa hii mkondo ya ECVR2 tumeandikisha watu 4,000 kwa target ya 22,000. So kuna watu 18,000 hawajajiandikisha. Na si hapa Samburu peke yake, nationally the figures bado siko chini. Na kwa hizi siku 3 tunaomba vijana ambao wako na ID tafadhali uchukue nafasi, kwa sababu maofisa wetu wanazunguka huko kwa ward. Chukue nafasi mjiandikishe. Polisi yako tuneja kejo lari kuni giruri official commissioner la county Samburu Henry Wafula lomole siriani tananga matangi girore mbaye na jogira jele kutoka joko kwa dola jote siriani asiana girore ala dungu kura metabaka bage nyandungu to ekura ta county ya Samburu. Nimetembelea ofisi ya county commissioner leo, amenielezea kuhusu ile security na pia maafisa wa polisi hapa wako tayari kusaidiana na IBC ili mambo ya security kwa upande huu wa Samburu na pia hizo sehemu zingine za Asal regions. Wakati wa sasa na wakati ya kura tutakuwa tayari ili kupatia Wakenya peaceful, free and fair election. Asiraki Sida FM tomonisalo sala point 0 ta county ya Samburu gaji Patrick Lepakio. Ola sirani langi lololomo nina kaundi ya Samburu egira yogule lo monoro kuna sa yenke wari ngure ekshonor gulyo mona kena regino ne dubare lo na boke le moda yeloti na kemente terobiane na ngola le lo ngwesele masai mara rangara kengol ngono na graima nencheri na ngwesi osero na granya moloshila lo bara kori na boro olosha ramon glo magaro basa samuel le alwante jo megara na kaira bagile lo bara kora mozera na sha ole kiona no rankaragna kemba na ibrare eramatare inamurua ore Abraham Tobiko na olasrani langlo lomon tina ward. Ishane dubore ilbara godene bol barnoti mpesa yolo jolenga na weso fandor gerengele dros mara olondo luote wode gemente no mona ko lo oy balie samulo le wonda ya gairo yemme solo mona sida yefem ne bona do ko jo me gra dubore na barnot na pesa e weso fa na jona e ko tunga na ko gra dubore na pesa e weso fa ko ishane shorina ilma sa mpesa yolo jolenga na 19% mpesa e moshine na galoni tolale lo ngwesi lo soro la masai mara ne shana ni shoril tunga na lo manya bada olale lo ngwesi lo soro la masai mara Nairobi na wore le rudo nyesoma ana le reru morka na lasima perum obiane biashara mundururi na ni je rundo mono amera obiane ombuno poke era mono obiane ni nagarana ajine wesofa na oluro bagota laga abaye a milioni na bishana era di account kuna obiane na ajine 19% na nena word amu ani ngageji mberumilunga na gorurisho obiye ungura yela lorunga gorurisho milioni unieru mikela Ponduga ejo ishane lagina ilmasa ilo darangwesi malienje to sioginoto. Wore se kuna mali na tengina na ngwe tola si mabela ki de risoro ro ende de yuna de engida ngashunari. Wore sire na mbare na ngwe aya darala KWS na lasi mabela kulo ngana ko ibonge tola le lo ngwe ko graira sasi biashara. Na ngwe neme shughuliki ya. No wore bebo no inyala na ngwe si malini na lasi mabela. Sirage Sida FM kulo mondor gerengela trasmar olondo luode murua marti de wode ke mendet boje ngarna Abraham Tobiko wala sirani langi lololo mona ina wode ke mentete gragi ole lo monoro kuna sai ore shogono lo mono ibrare mba esiriani na gele molo mono inchere egelo serkali le bunya siriani re kaunti baringo erge yomara kwere pokore na bose kaunti turkana sujangar ruisho na shene yogeri na borolo shoron kolong na rusite lo mono koloi balo nyarmen sai rashina do yamba esiriani aryo lo shola gra rufred matiang sujantu mono roshira na bola go ingwa inal borolo sha rejo se matiang ya jereba serkali mbara gnur be doli ajo kili bunya gara matare rona na untine be tinye ke la robali na bosi embrore oswam rejo se galo serkali yero rota na mesheria lelo boko iranya malire seriani tina ashurone na untine tina borolo shom because they understand the area, they understand the terrain, they understand the people, and they are able to engage with the people much faster and easier than we can as even national government. And you can see the leaders' commitment here and how they're working on this. That's why I'm optimistic that we'll sort this out. Of course, I don't think that will mean the end of all these problems. They may come up, but we'll reduce them to a point where economic activity is not as disrupted as it was recently now with the disturbance of learning in Baringo and so on. The challenges we have had reduces as we go by. The more we engage, the more we
deploy, the more resources we bring on board, we experience changes. I'm very optimistic that we are moving farther and farther away from some of these disturbances. There's been a huge change, and look at the level of engagement by the leaders. And then in the past, sometimes we couldn't even have meetings of this kind, and you can see now the constant commitment from the leaders to work at this as we go along. We are creating new administrative units, bringing in new resources. Sidai FM na ore kempangoro lelo mono wale ni moni longle Sidai FM we brare mba siriani na gele mulo mono ingwa loshon le bog shuno lo mono ingwa gerengeti yeluti na Dar es Salaam loshon le ransania ke yuwar bunke le murwa yeluti na kino ndoni bas tarimba roloshile ransania ne robota ashune robota na mesheria irigoro kilo shile ransania role roboke o grana ke ai alan erore on garni sulla roba baraneti nal borolosho o rorare bunke kilo shile ransania ne bali osamirlenye ilo bunge sunya ger bugaro greshegno torba barani utina murua ambena grejo kishana gesebu lenge irikore ilo shule ransania inabairi sugnotom. Naomba nipate kauli ya serikali juu ya matumizi ya barabara wanazozijenga serikali, hasa barabara ya mwendo kasi pale Dar es Salaam na hususan katika jimbo langu la Kinondoni. Matumizi ya barabara zile zimekuwa ni mbaya sana. Pikipiki zinapita, magari binafsi yanapita, magari ya serikali yanapita, hali ambayo inasababisha ajali nyingi sana. Ni nini kauli ya serikali pamoja na vyombo vyake kuhakikisha kwamba tabia hii ya kutumia vibaya barabara zinazojengwa umeshaeleweka? Asante sana. Lakini na la kwanza umenielewa Orbunke ilo tiana abas tarimpa lina murua ilo zinakana Kinondoni rilo shule ransania o grai balonyele lomon grai rote bunge kilo shule ransania na le lomon ingwe lo gregeti ilo tiana Dar es Salaam rilo shule ransania o ishoyo ke angede barongo rokyo lomo lang rogna sayente pa marbege saunien ke waria na intu karum kulio rokyo lomo kajang karnai oleh Kancuel Edward. Tengkariano sabuk tesebara o tempijan sabugoling Ngorokyo lomon te Sidai FM Mile 46 etini nje atuaya wanganidu netu mito yokte ibnabo o union point imiet Sidai FM Sidai FM ewangan meju Eteroto sokoni ni atuangishu o metabaiki sokoni kitok olosho le Kenya lomon le biashara Sidai FM Olainini ngoni laile Sidai FM ngolongena sidai oleng netuina mona kilomo le biashara ngolongon tarikini narungan olapaliare lailong 2024 potiki Julius Ololepet lomon le biashara Sidai FM Olainini ngoni laiyore tenolong nikungura bei ongi ontare tenebo nkineji embaye naibalia esiana orbiasharani ajo kete bei onkiri abori tenemiraki ninche mbusheri torkerengeti ejo metii dupoto natumito ninche kake lelo otii mbusheri ogira amir nkiri ogira dupore manotore sii orbiashara yobo yioloti ana Olentayia itayiolo yiok enaikununo bei onkiri tena rishata. Dickson Olentayia ormboget ore tenjoto naipirta ntare naa keeta sai ntare asara oleng amu kegira adung iltung'anak amu eton asasi ntare eton eitu epiru naa kedung'ito tenakata iltung'anak oleng ntare amu ore piinyang'u ntare matejo naa ninyang'u enkerr oonkeek imiet piilo ayieng nemegira aitabau irkiloi looyieuni hoo neton ake etii biashara onkiri abori oleng amu ore tenakata tiatua olduka naa kegira apikaki iltung'anak oleng sana orkilo 370 mpaka 400. Ore pelo aaku nkinei naa nkinei naikash amu kemiriwa mpaka 450 nemiri 500 kake eton eitu ebaya enewueji oleng kuti ng'uei naagira neeku kinchir tanakata yiok oleng aajo ilepa pooki toki naa ijo ketanyita sinche naa nkiri ilep neeku aomon ake naaji irmaasai lang ajo yamanya siyiok aing'uraa naa ikilepie kuna kiri amu ore saai tiatua pilo kulie ng'ueitin naa kemirta orkilo lenkiring'o 600 nikimirta yiok 370 neeku idol ake ajo kigira aironya oleng amu ore irkiloi likincho yiok ntokitin kinyang'u nemeitabai naa neeku enchoto nabo ake nagira aifaidika naa amu mekigira naa yiok aifaidika kulo oinyang'u neeku eton etii enkironya ina siai oleng naa kaomon ake irmaasai lang ajoki amanyaki sii ayiolou aing'uraa naa ikilepie kuna kiri amanyaki ailepie nkiri ilomon le biashara te Sidai FM na inewueji alo aitabaki ilomon le biashara tenolong Mpotiki Julius Ololepet.
Ngoro na lo sokonini tenebo biashara te Sidai FM ibnabouni on point mie ewangan njuk. Sidai FM ewangan njuk. Yaki Lomon Lenki Guram te Seu Nalolonga te Sidai FM. So it's down to business here. Topo lenga ole nungule Sidai FM kolonge Jumaino tariki nyongwana lo baliare lori lonkalo sinere utiktamare erishada na le klomono iputinki guran ga jengarna Milton ole salaoneki ye Perer Merik Abu Mayang uriginterunye kaunti Narok nilimulo monichere kaunti Narok na itutumo na regelunye kintim na lariko oloshole Kenya inke gurano oloshon lolosa in Lord Klorok na jibi gurani olabale kuni yankana seldore telwa county ya Wasinkisho wereti na kigurani regelua kiesi anola saklesiai lina county Narok Februari keloshole Kenya olomoni nelo ibalaki nyinkirishini Sidai FM CEO lenki gurani telwa na county Narok yolotiana Koinet Olilemein regelua ki tuwana lina county Narok peepo joint in Kenya national level yukundi 2022 te Eldoret ni kujeti Alaska East Africa pocket regelo again team netball gather representation javelin gather representation 400 meters gather representation pool lamuyo na reigning champion kele team ang pocket negosi cultural dance or Masai folk song gather pocket or in total nego itake ye iltunganak oti field events na karibu na tikita mubu nizina on team sabukin area na cultural local leader Foxland. Nashukua na shisabu kwa niaba ya Ejenjolo ngana na bauna organisho ko etukwa na kifai. Ora seli nyana kwa wancha na kile jana strategy. Ile agadu no ure ya team ya mojito ajiwa jojo kule jana strategy mata on ground. Enkigurana te Sidai FM. Wari dialo policy ni lumolo monichere rijenga intime Misiri out of final lenkesha Africa Cup of Nation idongo oloshole Cameroon ngoli na rauni tena bote ngolo yon penalty ya Kuroto lo Lembe Stadium interigini na ile gurani final na ke gurani loshole Misiri ya lormora lentime Senegal na grasho songo nenke warieta Kuroto le Lembe Stadium enkigurana te Sidai FM. Wore tololo mono ipitinke guran Africa Cup of Nation ninyi DPA ilomo lenki guran yuwaki erishara nasirian ga jenkarna Milton ole salaoneki Pemerik Abu Mayang Yaki Lomon lenki guran te Seu Nalolonga te Sidai FM. Sidai FM. Iromorentai or Marilek Charles Kinambu Oko mitina redenta emasho imbolutanka jenye nara indarik ntumonoisit elabaliare lailonka lusunyare urigramare dolor ngabolok location emoita wade lolgorian